Kuri yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi kuri uno munsi ku iki gicamunsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 dusatira umwaka 2026 mu murenge wa Winkingi habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 yagaragaye munsi y'umuhanda yishwe ateraguwe ibyuma mu izosi ndetse no mu nda, dore yuko abamwishe bahise bafatwa ako kanya batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, aho umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu mugabo yarasanzwe akora ibinyuranyije n'amategeko ubwo bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, dore yuko abamwishe bapfaga amabuye y'agaciro, dore yuko bavuga yuko bacukuye amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bakabahereza miliyoni n'ibihumbi 500, barwanye bapfa ayo mafaranga kugira ngo bayagabane. Birangira uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 bahise bamwica. Kugeza izi saha abagabo bakoranaga bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kwica mugenzi wabo. Ndabyumba Gicumbi kuri uyu wa kabiri ubwo abana batatu batashyaga inkwi basanze igisasu mu ishyamba aho cyari kiri hagati y'igishitsi ndetse n'ibuye. Aba bana bakinisha kino gisasu birangira kibaturikanye ubwo ari batatu bahita bitaba Imana, dore yuko bano bana banavukanaga mu ndimwe. Bibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe umwana umwe yari bucura, undi yari imfura, undi yari ikirondafura, bose bakaba bapfiriye rimwe. Uno mubyeyi akavuga yuko abana biye bose bapfiriye rimwe. Kugeza izi saha uyu mugore yahise ajya muri koma. Kugeza izi saha ntago arabasha kubyuka bitewe n'urupfu rw'abana biwe batatu bapfiriye icyarimwe ubwo bakinishaga igisasu birangira kibaturikanye bahita bapfa bombi, dore yuko itangazamakuru ryahagiraga risanga uno muryango wa nyakwigendera uri mu marira n'agahinda. Karere ka Nyagatare Karangazi hapfuye inka ndetse na nyirayo, dore yuko nyirayo yakubiswe n'inkuba ndetse n'ino nka nayo ikubitwa n'inkuba ihita ipfa. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko umugabo yabyutse saa moya ajya kuragira inka kugira ngo aze kuzicyura saa sita abone uburyo ki ajya mu zindi. Yitwaga Jean Claude n'umugabo, inka yapfuye yitwaga Inyambo, dore yuko ibi byarishije abanyarwanda benshi abandi bagatangira kwifata ku munwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba rwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane ku iki gicamunsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 mu murenge wa Winkingi hagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, dore yuko bamwishe urupfu rubi bamuteraguye ibyuma mu izosi no mu nda, aho aba bagabo bamwishe bahise bafatwa n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bahita batabwa muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kwica mugenzi wabo, dore ko abaturage bavuga yuko cyangwa umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko umugabo yakoraga ibinyuranyije n'amategeko, dore ko yacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, dore yuko abamwishe barimo bapfa amabuye y'agaciro bagurishije miliyoni n'ibihumbi 500. Bari abagabo 10 bitwikiraga ijoro bakajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, dore yuko baje kurwana birangira uyu mugabo bahise bamuhitana. Kugeza izi saha bagenzi be bakoranaga bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Rwanda Gicumbi Byumba abana batatu ubwo batashyaga inkwi batoraguye igisasu baragikinisha kirangije kirabaturikana bose kari batatu bahita bitaba Imana, dore yuko umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko aba bana barabiwe bose. Umwe yari ifura, undi yari umuhererezi, undi yari ikirondafura, dore yuko aba bana batatu ari bo bari baranabyaye bonyine. Kugeza izi saha iki gisasu kirabahekuye ndetse n'akana na kamwe basigaranye, dore yuko umuryango wa nyakwigendera kugeza izi saha uri mu gahinda ndetse n'amarira. Umuhango wo gushyingura bano bana wari urimo inzego z'umutekano za polisi, iza RDF, aho aba bana bashyinguwe mu cyubahiro.
mu karere ka Nyagatare Karangazi, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yakubiswe n'inkuba ahita yitaba Imana, dore yuko n'inka yararagiye nayo yahise ikubitwa n'inkuba nayo ihita yitaba Imana. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu mugabo mu masaha ya saa moya za mu gitondo yari yahuye ino nka mu kabande kugira ngo bigere saa sita yariye yahaze kugira ngo abone uburyo ki ajya mu tundi turimo, nibwo inkuba yamukubitiraga mu kabande ndetse imukubitana n'inka yiwe. Ubwo abaturage bamwe bari kuvuga yuko iyi nkuba ntago ari imvura ahubwo iyi nkuba ni intumano, dore yuko uyu mugabo yahise ashwanyagurika ndetse kugeza izi saha abaturage bagize ubwoba, abandi batangira kwifata ku munwa, dore yuko abantu benshi bari mu gahinda ndetse n'amarira. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mwa kino gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya, Noheli nziza, Noheli zaba kuri 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 dusatira umwaka 2026. Mbifurize umwaka mushya, muzawurye n'uzabarye. Mbifurije Noheli nziza.